Jeste folk, dobrodošli u novi klip, z vami sam Niz The Boss i danas bomo gledal, kokar po naslovu vidite, gledal bomo folerante i one kad se foliraju pa se zabijaju. Može brate. Znači da ne dogovlačimo preveč dug, hajmo direktno na klip pa bomo ocenili kakšna je situacija tukaj. Idemo dalje brate. Malo reklame ne škodi, brate moj, nikako. Jedino što mora malo smanjiti glasnost, eto je to. Brate, ali sam ga zadimio ko ovaj, ali ajmo dalje. Znači, usi neke se spoznate na aute. Dole ni neš dobrega. Znači, vidiš, pušta ulje tamo, brate. Gori nešta iz neke cevi, ne vem česa. Znači, bože, ono res, katastrofa. No da vidimo kaj se dogaja naprej. Stop! You're shooting the biggest flames, dude. The biggest. No. The biggest. Bro, I have it all on video. Jara njemu auto skor da nije eksplodiru, se opravičujem, skor da nije eksplodiru, brat moj, a on prav, I got this on tape. To me spomne na jednu moju priču. Bili smo, ja sam bio na litu stroju, nasprot je frizerska, za unika ste iz Ljubljane veste, uglavnom fora je bila to, neke dve ženske su se teple, jedna od te ženske je bila moja prijateljica i tko ja snimam, brate, a takrat spod nije bio YouTube popularan, mislim, tko ono, za YouTube kurac od kurca se je vedao. Znači, če bi ja takrat snimao za YouTube, sad bi bio već multimilijarder, ali jebi ga, nisam bio te sreće, nisam se rodio u pravi, kako da vam rečem, time period, da se tako izjasnimo. I ništa, ja ono, brate, snimam i prije načka do mene i pravo ne boš pomagu svoje prijateljci, rekao, čekaj samo da snimim, da dam na YouTube, a već ono, uglavnom, nema vezi, hajmo dalje. Dude, your camera's glowing, man. Oh, dude, pop your hood, pop your hood. Oh, it's a red hot. Oh my God, how do you do this? Oh my God! Model, kokar sam rekao, ništa dobro od ovoga. Uglavnom, kokar vidite tuki gori, brat, to je hot. God! Oh, it's on fire! It's on fire! I majmun zapira haubo, it's on fire, gori, zapre haubo, ne gori dalje, brate. Glupi Amerikanci. It's on fire! It's on fire! Oh yeah. How do you use it? How do you use it? Dude, pull a pin! Znači ne znaju ni gas aparata uporabljati. U Srbiji medlam biće para. Uglavnom ne znaju ni aparata gasilnega uporabljati, a to lak eksplodira. Yeah, there you go. Malo bolja HD grafika. Znači, tuk imam jednostavan komentar. Jeste igrali daj Forzu Horizon 4, mislim ta najnoveša. Uglavnom, ja sam igrao, nažalost je ne moram streamat, lahko pa igram, ampak, to je čist kokar sam ja su Forzi, brat moj. Znači, uzmem si neki AMG da se foliram po gradu, brate, stisnem po gasu, pljask, gotovo. Škobo dobro. Dole bi malo što je kucka, pa moje ste tu tvi upazali, tako da bi mu dao tkoli, pošli. Jes, brat, isti kurac. Kokar ja su Horzi, sam da pre men ni tok ljudi, ni škode na autu, lah se furam naprej i aj čao, brate.
Stvarno to je deo pirata. Leto. Kakvi pripisi, jebote pripis. Dobro. Do some good fucking smoke shows right here, man. Ooh, fuck, I'm excited. And the fucking beat back and everything. Budale, majke mi, a on mislu šaltat u drugo, pa je zašaltao u rikverci i ušao u pičku maternu, ali pa skoro s klopko i otpelu se, bret. Holy fuck, man! Tako je, holy fuck, man. Aha, to je zihuna scena, daš čoveku prvić motor, pa da vidimo kaj se zgodi. Koja budala, majke, 6 bi to bol šloz. Znaš ti šaltak motor, da? Opa, bila sam, hoću čuv brnjak, ne? Došao starejši čovjek do njega i pravo mu, nemoj bit budala, nemoj to da radiš, brukaš se, marš. Brate, zarad tega bom dao Nugata u naslov. Majke mi moje, zadnje čase ga gledam, evo isto on igra Forzu Horizon, fuck jebi ga, leko kjura, 4 ujutro ja snijam klip, a dobro, udari se, jebem ti život, ali dobro, nema vezi, uglavnom Nugato, kak počne driftat, mislim, zdeže bolši, ampak kad počne driftat jedan, isto tko, pukne svaku banderu, svaki češak, brate, katastrofa. Moram zapisat, brate. Zapisao ja se, da ne zaboravim. Ja sam pa svalio pol tega klipa, koja je bo. Letava model sa pick-up, okej. I šta? Model je imel, a se spomnite, dober, unika ste mlajši, mogoče ne, ampak unika ste moja generacija, pa starejši, a pa tudi malo mlajši, 2-3 leta gor dol, to nima nobene veze. Se spomnite GTA San Andreas, auto na hidrauliko, evo ga brate, CJ from the house, bitches. Kva ta model polira beton staje. Ovo kva ga je spusto, majke mi, spustu ga je člo kleprnost na ležeči ne bi prošao, ma nije šans. That's not very good. Neće skoro laga ipak logično, što se bila budala. Naredu sa, majke. Da malo pički pokaže kak se to drifta oziroma wheel spin, neki, ne vem slovenske besede, ubite me, pišite u komentare šta ću. Neki razjebu sad, ne vem kako, šla mu guma 100%. You win! Jaj, to guma majke mi je, lej. Odšla mu guma, brate. Kjerc seljak, u bistvu ne guma, cijelo podvozje zadnje mu odletel stari. Kjera potala. Ne moram, brate. Leto.
Ništa, braćale. Ja, to je to zle od tega klipa. Uglavnom, ja se upam da ste uživali u klipu, če ste uživali, pustite en like, subscribe-te se na kanal, pa šerite logično, ne me zajebavati šamrščina na opački modelu, sam skupi da dam. Uglavnom, vam pa želim prijetan dan, prijetnu noć, kako kože. Mi se pa vidimo u naslednjem videu posnetku. Do takrat pa ćuske, braćele. Aj, čao, vidimo se.